Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Napanan ka din ni tatang mo, apay nga awan manan, ay nawaw. Di nagasmat ni tatal yun itay nanang, adamat imat da manok. Manok manan? Napandaman nga ta nakipalot, ay nawaw. Mayat ka di ti makipalot? Apay akay kayat da ti makipalot, nanang. Saan anasaya ti makipalot, abisyo anak? Sayang lang ti kwarta ken oras iti palot. Apay nga ro da kay kayat da tatal yun kan tatang? Kanayon da makipalot? Kasta tinakurang ti panagpampanunot datat tao. Di da mapanunot tinasayaat. Naabak ka man siguro iti palaut. Tama diti widawid mo ang nagawid. Ay nawaw. Ay, malas ti papan mi di palutan tatang. Ay isardeng mo nga minen day tapalaut. Ay, taktak la day ta. Kasano ako na makasubot no isardeng ka. Sayang nga nadagiti abak ka. Ay nawaw. Kasanon. No kanayon ka mo maabak. Saan tatang? Saan pa dimteng ti swerte? Ang mintun dumteng day ta kanitaw. Makita yaw, ti saan nyo pa nakit-kita? Anya ko mati makita may asan mi pa nakit-kita. Ti abaka ka. Puraw ton jewa. Awan pa'y nakita ka nagswerte iti sugal. Amangan no siyak ti umuna bumakna, no makaswerte ak tatang. Ay nawaw. Ay tumal na ka man. Amangan no jak mapuutan ka agdeso ti gem-gem ko ken ka. Naglawa di padira pangidiswa nyo iti gem-gem yaw. Ay seryoso ak lukaw. Di nakrabrabakain. Ay nawaw. Di pa imot nalaban di ba, Dok Silain? Ay nawaw. Ado ti inubrak. Ado ti as-asikaswag. Imbagkan ka, taday talamanok mo ti as-asikaswam. Di nakpay mo't matulungan iti trabaho. Labaamon, tawam mo't trabahom. Na, isungarod nga da asawa, tapno daglaba. Ay nawaw. Aglaba ka di ti makagapuno apay nga inasawa nak. Ay kapasit na amin ah. Nakiasawa akken ka, taimpagarup ko nga ay ayatan nak. Saan gayam? Ta inasawa nak tapno adda paglabaam. Di ta ka man langan ta dapay aramidak. Ay nawaw. Ay, bigat pa lang. Day taman manok mo, tiya paprusam. Ingka katulungan tiya asawa, medya bangkag. Bay am tabangkag nanang. Inton mga bakak, uray sa anton nga agbangkag ti asawak. Ayangay ti pagbiagyaw no saan nga agbangkag ti asawam. Awan mat ammom nga ramidan no saan nga agpalaut. Ay na, adda swerte nga agururay. Di kay kadiagdanag nanang. Agswerte akto iti palot. Anya ko matiswerte nga itdenday ta apalaut. Panagbisin ti pamilyam atay so ti amawk. Nabisinan kam kuman ah. Agsipod ta nagagat ti asawam. Isuasan kayo pa yan nagbisin. Ngam inton mauma ti asawam ken ka. Jakla amon. Ay nawaw. Santo ama uma. Natulnog kanyak ti asawak nanang. Ay nawaw. Nay, laba mo na dagiti badok bakit? Awan Ay! pagbadok. Nabanuga ka nagapoy di bangkag. Na. Anya tinaramid mo, tadi mo linabaan? Ay, jak mo ti aglaba.
Saan mo nga ammo wenno masadot ka? No kayat mo, sika ti mapan ijabangkag talabaak to tabadom. Sige, sige. Mapanak, ngam labam ti badok ah. No, agpaiso amapan ka ijabangkag ita. Ariglado, labaak amin dagita ay nawaw. Kunak manunapan kayo ijabangkag tatang. Pag ko naman napanak ijibang ka, anak ka, ay nawaw. Nangagkuti saritaan nyo itay amapan aglaban ni nanang kat mapan kayo matijabangkag. Apay nga ada kayon? Ay nawaw, nasakit tingipon ko. Iso aday tamanok yulangan ti sangsangwen nyo? Ay, di mo ibagbaga ka ni nanang mo sa anak anapan, tapno saan nga gungay. Uray jak ibaga, numakita na nga awan mat inobrayo ay jabangkag. Di maamuan na matlaang nga saan kayo anapan? Kaya di ore maamuan na, basta nalabaan ng tibadok. Ala kayo, linuko yun ni nanang. Anya tinaramid mo, idinapan kay jabangkag, ay nawaw. Ay, kwa, ay, nagsakit nga mintingipan ko. Iso, jak nagtuloy. Nagsakit? Wano rason mo manlangan? Idisimbang pat, manok na mati na si kaso na nana. Ay, di ka man sumamsampitaw iti sarita ang tinanakman, anak ko. Ay, nawaw. Nanakman ka kadi, iti kasta nga ibagbagam? Saan nga aramid tinanakman ti aramid mo? Ay nawaw! Anya? Nagkapuamanan, no tinulungan nak kuma. Intaman kit deja bangkag. Ay, napanak gimatang iti shampoo. Kan conditioner ti manok ko. Ay no, imbagpay katamanok mo tamay gatangam iti shampoo ken conditioner. Siyak nga asawam di nakpay may gatangan iti kasta. Ay nawaw. May gatangan kay ti shampoo ken conditioner. Iti may sa kondisyon. Ay, nawaw. Kanya kumaday ta kondisyon aber. Igatangan ka iti ado a shampoo. Vitamin. Ken conditioner. Hangam si ka ati ipalot ko. Mayat ka? Anya? Kayat mo asawan. Napatpatagday tamanok mo, tamabalin mo nga ipalot. Sabali ti patag ti manok. Sabali matkan ka. Ay, nawaw. Manipod ita. Day tamanok mon ti paglutwam iti kanam. Aha. Isu ti kadwam amaturog. Di ka kayat akadwa iti silid ko. Diyan manok mo ti kasilid mo. Ay nawaw. Nagapan sa mo dagiti agasawa akaaruba lakay. Sinaw nga agasawa ti dakdakamatan. Ay, nawaw. Katadar mo Kas ka lagdadamo. Kanayon da mga agapa da kita. Kapu iti kinalaing ni Darmo nga agpalot. Kasaritak tuman ni Darmo. Kahit dyan na ti kinalaing na makipalot. Ay, namin nakinasaok. Di nakipangpangag. No si ka lang ti kasi yaman nakipalot lati amom. Pagtalawan kan. Mga numaibos ti pasensya ni sila. Nukas jay ti kababalin ni Darmaw. Ay, nawaw. Apaya ka na yun ka arumwar si Kasilen. Apay kumano ka na yun arumwar ay nawaw. Ay, dan sa lalaki ma. Narugit at talaga tautak mo. Norumwarak man, irimrimidyok ti masakbayan ti anak ta. Sana kasken ka day tala manok mo tinapatagkan ka. Pag imunam ti manok ko, ay nawaw. Kat si kamat, saan mat atila matangtang ab mo ay nawaw.
Aday bagak kada kayo. Ngam pang-asi yo ata saan yung ay bagbagak ni Darmo, tatang. Anya dayta. Dandanin ti panagabrod ko, nalpasan dagiti papeles ko. Ay, isaw tinasikasaw, miswa ka na yun ka rumrumwar. Wan tatang, adan plane ticket ko. Ay kastaya. Insaldak pa jabang kag tatang. Aramatag nga agabrod. Masaupol nga isaganak ti masakbayan ti anak ko. Ay, ada ka di kinaguram. Sigud mahit adi mo kayat ti agabroad. Nasakitanak itimbagan ni Darmo, tatang. Anyat impagana. Imbaga nakit din, nga igatangan na kano iti shampoo ken conditioner, no lakit di tamayatak nga ipalot na. Ay nawaw. Ay nawaw. Mapana ko ni Jabrod, anak. Anusan tati agin na dayo. Tapno maisaganak tinasayat ang masakbayam. Agbayag ka kadejay, nanang. Dua atawan, anak. Kalpasan na. Agawi nak gitoy. Ngam agsubli ak tumanan. No nasaya at lakit diti sasaadag ijay. Tas na ka di, nanang. Amo ka din ni tatang daytoy. Saan mo nga ibagbaga? Sana bali, tawan manan. Jak amo no sa dino man ang tinakadandanunan na anapan nakipalutan. Paano ni Manila ni Nanang Mau? Ang mawan pa ni Tatang Mau. Sa di nung nga tatinap-napananan. Kadwa naman siguro dagiti pada na ang mamalot, lolo. Ay, talaga naulawon ti amam iti palot. Asino ka diti nang isurukan kwa na makipalot, lolo? Awan tinang isuraw. Nasursuro na kadag iti barkada na mamalot. Madi nga rod tinapili na abarkada no kasta, lolo. Ay, wen apaw. Iso asika. Inton dumakil ka. Pilyam dagiti nanakman apakikuyugam San adagiti batingor-ngor. Kain ada bisyo na. Wen, lolo? Hello, nanang. Ag-flight akon, anak. Agsingsingpet kaditayan ni lola, muan. Wan, nanang. Nasingpet akmat. Awan kadipay ni tatang mo. Awan pay mat, nanang. Adayo siguro at inapanda nakipalutan. Bye-bye am di tano kasta ti kayat na. Inawagan niyo kadimat, nanang? Saan ko nga inawagan? Ta sigurado ajay lang manok ti kadwa na ita. Bay am ajay manok na ti asikaswen na. Nangabakak iti palot tatang. Nanang! Umanay ka day, apang sakam iti bangkagyaw, ti inabak mo, ay nawaw. Nay, nanang, apay asa ka aktibang kag may? Ay di mo ka di amaw, nga insalda ni bakit mo ti dagayaw, tay naramat na nagabroad. Di kay man mangrabak ta, di na kayat ti mapan iti abroad. Di kunam, ngam napanan idi kalman, pinanawan na kan, isungad na dito'y ni Ana. Ay nawaw, imposible day ta. Saan akayat ni Silin ti mapan iti abroad? Saan na kayat ide? Ngam ita, adan ijay Hong Kong ti asawam, gapo iti inaramid mau. Ni, apay aga po iti naramid ko. Jakmet imbaw na mapan. Ay, di ka man mangrabrabak nanang. Damagam di tanak mau no mangrabraba ka. Agpaiso ka diti imbaga ni Lola, anak. Wan tatang, isaganaan na kano iti nasayata masakbaya. Apay nga di na imbagbaga kanya nga dagayang plano na nga abroad. Ay nawaw. Kasanaw,
Kat imbagam kanukin kwa na nga ipalot mo. Ah. Wow. Anya di klase mga asawa. Kwa, rinabak ko lang, mate. William, ti irabak mo. Iti may sa tao. Anya nga ita, pinanawan na galakit nga rudan. Gungguna ma. Kwa, nanang, anyang iti aramida, tapno agawid la ti asawak. Abay, di tala ka bang-ibang nga ilitin na panan na tapno mapagawid mo adagaws. O sa reman na utak mo. Hello, si Lane. Ne, nakalagip ka man nga imawagdar mo. Paingayanapan ka, di mo imbagbaga kanyak. Damagam di tamanok mo, no apay. Apay, makasarita kaya mo ti manok. Uray saan mo ang makasarita Tanapat patagmat day tamanok mo ngam itisyak nga asawam. Ha? Iso nga ipamaisamlatan day tamanok mon. Bakit? Pangahasim ta agawid ka. Sana nalakati agawid. Day tamanok mo ti ipamaisam. Bye. Si Lane! Hello! Hinidip ng ti cellphone na. Ay, nawaw. Nay, apay adi ka marumrumwara andar mo. May kawak launa iti kawan ni silin nanang. Day ta ti kunakken ka. Idi adda di bakit mo. Di mo pagananaw. Taday ta palot ni napatpatagken ka. Itatawanan sa kagkasta-kasta. Agbabawi ang nanang. Kasto'y magayam ti mapanawan iti asawa. Nakalidliday. Ay, nawaw. Ay, nawaw! Apay ngamin, aday tamanok ti kanayon mo nga aprusa andar mo. Anyangay ita, pinanawan na kalangarod ti asawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.